na maga akuhitukia niki tono mundu no eyurie akoro ni kuri andu matufeirite ta Wanjiku ni abunge tondu mathi kuria mahitukagio biro iria mero mahitukie ni executive taru aria twathurire gicigo gia gatagati ni aria mathire makihitukia finance bill William Ruto president agicoka akiuga ni amigucia ni amieheria ore magithi kumuhurira ruhi riu gakirigwa atiriri abunge aya twatumire thini wa bunge na kundu kuria kungiri kama tari hakiri cia o enyewe tiga cia executive ndireroreire na wa ODM muthenya ungiriria president arathire bunge last week kuheana state of the nation address ta imagine mubunge akirugama mama bunge nyumba hegite yoguo akajia kuga tutam mubunge do you know this is where we are failing na muno ni thitufeiraga Wanjiku ni undu wa gutwara bunge andu matari na wigiririki na nginya na riu no korwo no guo mweka no korwo muthi no guo mweka ningi tucoke oho ringi riu ni kiundu kiana githiururi no njugire nie ngoma na mahoya na ndi ukaga ngakuhurira thimu rimwe tugathie kuhoya nawe niguo riu tukionekana andu itu ni magucenjia kathi ohoro ucio wigie honge cia ugiteri taru muthenya wa ira ni turonire minister wa ugiteri Kipchumba Murkomen akiruta ndumiriri na arakiuga ruhonge rwa ugiteri ni rwihariirie wega no mbere yo ni turonete okorwo ni mwena wa mung'ethaniro ukiuga nduri na mwihoko na honge cia ugiteri tondu marekwira ni cirahuthirwo ni thirikari gukorwo cikimagagia kuringana na maundu maria maumirire muthenya wa umuthi ni tureregereire gikiro kiu kia ngui gukorwo cikiyumiria na angikorwo tutirehariirie ri honge cia ugiteri muingi wina mwihoko nacio gukorwo ati hangiumira thina ni ci gukorwo cikiteithiriria na riu hau ndiraria ta mundu anakorwo githurano-ini na borithi kana thigari kana honge cia ugiteri ikahuthirwo kuhinyiriria nie ta muteti kana ta muikia wa kura kana taki. This is the fact. Hingo nyingi thigari ni ihuthikaga uru na ndinauga ni thigari ciothe mutikani misunderstand ndirari uhoro wa riri haria mashinani haria thiri taru ni ndirikanaga hingo imwe kuria gwitu mathira itura ritagwo kia Macimbi ngirugamio iri nie thiete ndathi kurora kura ciakwa ngiflagwo ni muthigari ngirugama kijira ni ndi OCS na ndirenda kurora ngari ino yaku kiki ona itane ciria niki arenda gwika ni anyitete agent wakwa chief agent na akaigirirwo angauma na maratathi angauma na ki angania gukwite mbica ciakwa na agaikio thini you see rimwe ruhonge rwa ugiteri ni ruhuthikaga kana rwana huthika ni opponent angikorwo na hinya gugukira ri akorwo na control nene muno mwena ucio ri ni agukuhinyiriria na riu uhinyagiririo to an extent that we helpless tondu ithu tuyatirire ta Kenyans ugithio heterio ni mundu tuthia borithi guthitanga riu angikorwo nake muborithi niwe riu ringi ukuigirire kigenyo kana igirira mundu waku ringi ta chief agent kigenyo ri ni ukurigwo gwika atia ndahiana example yakwa nie mwene undu wahanikire na reke ngwire Gathoni no igithurano kiu ndiari na chief agent ndiari na ngari iria anyitirwo ngari iria ari yari na migate yari na iria yari na irio riu cia andu aria diabetic na kiara matangikiria migate tamenya indo icio twacitigire o ku borithi iyo koguo riu ndafocirwo ndakinya itura ringi riria ndathiaga next kuma hau riu ngure irio ingi so these things have been there you know it's tugaga call a spade ni wega kwari uhoro rewe wa ma na ni hena bata muno kugie na reforms no guo ndirakwira kwi mawatho mari bunge matahitukagio tondu andu aria mathire bunge ni akwirwo ni kwagirwo na ni kugia na watho ungi hinya wa muthigari muthenya wa wikia wa kura uthiragira ha na ti thigari othe oru kuri thigari njega na ni maintainaga law and order muthenya wa githurano tona guo muthenya wa githurano no wa ngui bado riu no kugikorwo gutari na muthigari ungirugama their position na agirie mitugo miuru gwikika wici wa kura ni ukugia andu no marwire nginya kuitu ona gitingi githurano kiu so ndirauga ni athigari othe oru but I'm also saying ni mahuthikaga na manahuthika in fact in my case ndahera rugano rwakwa nie mwene koguo riu ni uguo ni ndekirwo ku itura riu ndakwira ritagwo kia Macimbi kugikwo
mundu ngi nake angikwo o uguo yenda gukigwa ruo nani ndakiguire hingo eo. So ni hena bata wa ku align mawatho maitu niguo mawatho maya magakoragwo matira favor mwena umwe na wakorwo ni ku protect ri gugakorwo mundu wothe ni araigwa protected gutakumakania ni munene muno ni munini muno ka ni mutumia ni mundurume koguo ndiguthikiria mutumia guthikiria it is very necessary tugie na culture tuthi tugicenjagia culture itu political niguo mundu uria we unene-ini ri akamenya ati o watho uyu arahuthira kana thigari icio angihuthira muthenya umwe no ihuthirwo against him oha tondu andu riria mari power ini matiiciragia ni makeherera giti na nikio koraga mundu uria we power ini ni ahuthagira thigari uria kwenda kana aria metikira kuhuthirwo uru no riria nake akeherera giti akorwo ru niwe uria tugana githungu on the receiving end riu karuo karia akaigwa gucia ni gaturaga muno tondu we ahumenyerete kuiguithia andu aria angi ruo ru. So we better have an equal society kuria mundu wothe ni protected. Nanyita riu na ungirora ndeto icio ciario haria ni Panyako akiuga ati athie kuri borithi kuhoya uteithio ndanaheo ri riu tutingihota gu substantiate but it is also possible. It is possible. No tutingihota kumenya to tutirakiri kuo. So ithurano ire ndeto nyingi muno tondu gutire ona mundu etikagira ni aguire. Mundu wothe githurano ona ni wanyona ndi haha ungijuria gwathire ate ni ngukuhe ndeto. So o mundu ni ari ndeto ciake na nima ndeto icio nicio irongoragiriria mundu kugwa. Riu kwi mundu ngiuga ni ahurirwo kwi mundu ngiuga ni akorire stuffed box ballot boxes cikiritwo maratathi kwi mundu ngi nakio ngikuhe rugano rugi rwake kwi mundu ngiuga ndari na mbia atumia ingi kwanja matiko na mbia. So all these activities events nicio iplayaga out no hari undu ngi notire umuthe nie ndiroi ginya muthenya wa ira ndiroi mundu gwitwo wa muthende ti registered voter wa Mbeere North ona gwi karatathi ndronete handu gakihiuka karaugaga ahuragira kura Mobatha ndacoka ndona thie arorwo register ritwa ria makwo ndona onanio thini wa biometric system ya kiria ya the digitalized one ndona eho riu nuona maundu maya mothe tuko tukiria na maingi magakora ringi ni maheni nimo maya riu urona makiyumiria tondu riu ri ruta hau tungirendire IBC meke atia tiga go verify matwire ni voter waku akuria Mbeere North nake mundu ngi mwena ungi wa mungethaniro arauga ati uyu ri ona ti wagu ona maritwa market macio this politics of personalities ya kuhakana ndoro ni siasa njuru muno. Ni ithwe tureta aikia akura tukoragwo tugiakiriria mwaki ucio ati hindiria nie ndi muhuraniri wa giturwa ndarugama ndaruma uria turang'ethanira nake hau niho makofi memaige gukira riria ndiramera ona gwenda gukuria atiriri ona ni wandikiria rugano na kiuria kiu ngwiciria ni kiria tugaga na githungu pass niki gitumaga andu mathekereria andu muteti ararumana tariu ni ngirugama turugamanye nawe gathoni ngauga atiriri riu ri kairitu kau mugugathurana niguo ge kanini muragathura gaki anga ona nawe warugama ukauga ni ona ndi muthaka gukira maundu peti haya ungiaka rugama kauga atiriri riu ri murenda guthura mwanake ucio ni ari mutumia mukaeku ndambia tuonie nao voters ri wajikuri akoragwo ikaire kuri athi akihura makofi agithekaga riu ri we are encouraging bad manners muthenya uria muteti akaumira athi arumane urege kuthekana ki riu hau niho muteti akajia gugaruruka ni akona ati it is not entertainment anymore. He thimo yage kuyudi kana thimo gucia ni thimo yugaga ati uthuri wa itonga ndunungaga. We have allowed bad manners bora bad manners icio ri ni cia mundu wina mbia ona ngiguthwo kiruhi pa ni mundu wina mbeca muteti wina mbia ri andu aya mam kumuthikagiriria no makire tondu ni marinukia magana maigana kana maigana. So ni ithwe wajiku ni ithwe tu encourageaga ateti makona bad manners tariu ri ngoretwo ngiuria andu atiri na nawe ni nguriria guku kwanyu gathoni one term ni ndu two term ni ndu turaga kwira ateti aya maroka matuheota matwire nikio magwika different turaga ona kwira William Ruto na thirikari yake atige gutwira two term atwire niki akugarurira to ni arenda guthurwo ringi niki akugarurira aya
aya nao ari Gathiwa Gachagua ya maroka makauga Kasongo one time matitwire tondu uyu mareta Kasongo ni athukitie muno ri nao magoka kugarurira ate. The moment we get there tutige mitugo eno yothe minyonyo na minyonyo yo Gathoni ri ni ria wonire 2022 andu mathire makiuga hasora tawara onogia moririe hasora ni ndu matingikwira andu aya magithie magitwira atiriri matiriaga bara ugia moririe irumisho ciari ciake tondu ithue ni ndi wake makia Jubilee na ni twageretie kuhe andu direction ri ugiathire uthikiriria andu makiuga bottom up ni ndu. You ask people, they cannot substantiate. Matingikwira. Kiundu kiu ni kioru giki urona ningi kirecokera one term, two term, one term. Na andu matirauga atiri niki makagarurira, niki mageka tofauti. Na kathi ni ukwaretio horo wigie mawatho maria maratutongoria hindi ria kuri na ithurano. Taru tungirora uria campaign icio cia ithurano ici nini cirekagwo. Uronaga maabitha anene thirikari nene o maratongoragia campaign ici kundu kumwe. Ni kuga ati horo wigie mawatho maitu ni mawatho maitu no maundu mandikitwo ni kuga atiriri ni kuga tutirumagirira watho rimwe. Ta riu ri mundu withini wa thirikari a public officer ndagirwo ni gukorwa akiparticipate maundu-ini ta maya. Ona miario yake agirwo ni gukorwa miario mikindiriku miario mirore muno. Ona ni twiragwo resources cia thirikari, ngari ya thirikari, mbeca cia thirikari itiagirwo ni gukorwo ikioneka iri kuria mashinani igika campaign no ni ciikaga. So what is the problem here? Thina ni riri tondu riu niyo na Wanjiku ndathuire mbia riu ni kaba kwaragia horo ama riu mbeca ici okuri akarutirwo athia guthwo ngiri kana igiri akiendaga no nwe nake ti mbeca onendete muno ni thina uri ari naguo. So we need to address issues cia Wanjiku, issues iria ira affect mwananchi niguo maundu macenjie. No hau ori horo wa kana mawatho makoragwo karatathi-ini ri nduonaga ri mwana ni kugia kutonda nekaga kurumirirwo nginya ni andu mari thiini wa thirikari. It's very unfortunate tondu watho ni wagirwo ni kumean kaundu. The law should mean something for all of us. Na gutire mundu agirwo ni gukorwa akioneka tari we akiri iguru muno wa watho tondu ithuothe tutikire yandaga tiba imwe ya Kenya. So the constitution should protect all of us. Ithuothe mundu othe agirwo ni gukorwa akiigwa we bururi wa Kenya ugithie guku nja tugithie na guku tauni tukiingira haria tunywe gikombe kia ndubia we protected. Na mwiroreri mbica icio urona ni umwe wa uthukangia uria wiyumiririe kundu gutiganite hindi iria gutumukire ngui aikia a kura makiyumiria gukorwo makinyita itemi riao. No hau kabere mathaa ma rucini nitukuonete Minister Joyfrey Ruku akiikia kura yake na akiruta woni wake kuria gicigo-ini kia mbunge kia mbere ya Rugongo o undu mwena uria urahuranira giturwa giki na tigiti wa UDA Leo wa Muthendereke. Tuthikiririe maria mauma namo makuga. I'm very satisfied as far as how the IBC is conducting the voting process. Na wapongeza zaidi, wanafanya kazi iko sawa sawa. Pia nataka kuhimiza wa askari wote ambao wanatoa usalama wahakikisha kwamba kila eneo, kila polling station iko na usalama ya kutosha. Wale ambao wanafikiria furugu inaweza wapeleka bunge wasahau. Watu ya Mbere North wameshaamua kitambo. Kuna mmoja nimesikia akisema ati hapa ni Mbere. Hapa ni Mbere, hapa ni Mlima Kenya, hapa ni Kenya. Na watu wa eneo hili wameshaamua na wako na mpango ya kupeleka eneo hili yetu mbele. Na ile mpango wako nayo sio mpango ya kifua, sio mpango ya kuleta furugu, ni mpango ya maendeleo. Kwa hivyo hakuna jambo lingine ambalo linatakikana katika eneo hili, ni maendeleo.
Hakuna wafuazi wetu ambao wanaonga watu. Tunahakikisha kwamba kila polling station kura zinapigwa vizuri, na kila Mkenya ama kila mtu ambaye ako katika eneo hili ya Mbeere North ako na haki ya kuenda kwa kituo na kupiga kura kulingana na vile yeye mwenyewe anataka. Bila kushurutishwa. So we are saying so far so good. And let the process continue. I think everything is smooth. As you can see, people are coming in. Those who want to cause fracas, you can only cause probably 5 or so, and it can't yield any meaningful results out of that. And the people of this area hate chaos. We are calm people as people from this corner, and we hate and we don't like people who manifest such kind of hooliganism. Waziri, just one question. Yes. The Gen Z forms a really big bulk of our voting bloc in the country, yes. And we haven't seen them quite come out in their numbers in the 4-5 polling stations that we have visited. What would be a clarion call to those, because you are watching it live? We encourage all young people, all Gen Zs, and also everybody to come out and exercise their democratic right. It's their right to determine who to be their next member of parliament. And not only this process of voting, but also in the year 2027, we encourage all the young people, the youth of this country, to register as voters in large numbers, so that come 2027 they can determine the destiny of this country. So tunawahimiza wote, please, we still have several hours remaining up to 6 p.m. Please come out in large numbers. Do cast your vote democratically without being coerced by anybody. Alafu utakuwa umefanya jambo ya muhimu sana to determine how you want to be, your affairs want to be managed as far as Mbeere North constituency is concerned. It's taken me less than a minute to vote. So I believe the exercise is good, and that's why we are saying the people trying to cause chaos are just sure of the outcome as they are. And the outcome is Leo Amadende is definitely the winner of this election. They know it. That's why they have been moving around with guns. Like for us, we don't even have security, you can see. There is no point. So when people walk with 20 guns to a polling station, that tells you what they are trying to do. They expected our people to react. They did not react. They have walked away. And we are just telling them to wait, to be embarrassed. Mwiroreri ucio ni muhuraniri wa giturwa kia ubunge kuria Mbeere ya Rugongo Leo wa Muthende ni thutha wake kuruta mawoni make megie uria mihango ya muthenya wa umuthi ikorirwo igitwarithio na mbere. Guku thiini wa studio turi ona mugeni witu Kathi Irungu, na Kathi hari undu ukuhutiririe horo wigie tariu maundu maria muhuraniri wa giturwa ekirithagia kirore ni uhoro wa kugura kura kana kuhanga mwikia wa kura, ona uhoro wa ngui, ukauga nie Wanjiku wa Irungu Catherine ni ndehita nama ati ndigakorwo ngicugira ngui ka ndikaruithania na andu aya othe urona haha gutiri utekirite kirore. Unfortunately uteti-ini ri ndwitio maruaga ateti mahuthagira riu tungungwiririo uhoro wa nyanake koguo ndurimuona ontiga JB ndakigerera muno kuona mundu take wakiri agithi kugutha mwanake ucio, because it is an offense. It is an offense. It's an electoral offense. No riu ukiririkana nake kuria ndakiuma ki candidate maybe na no uko mwanake ucio ne ugimuikitie ciugo itari njega ndikiui. So watho wiho, watho ni kurumirirwo utekaga atia utarumagirirwo, but the laws are there. In fact ni twiragwo atiriri kaingi muno ni mavururi ginya mangi gitaru-ini giki kia Africa. Kenya we have very good laws. Thina witu dukoragwo kuko tutari watho. Thina witu ukoragwo ni turumagirira watho. Kana watho ni applyaga hari mundu wothe kana applyaga hari niu ka apply hari we
ka apply he Jenga do apply he Maina nona so hau niho challenge iri otherwise mawatho twina mega tiga maria magikomete bunge ta macio ndakwira ta ma campaign finance bill iyo iturite bunge na ti bunge no oneri engi na nwe no ko yaga kuhituka niki tondu andu matire riu tari kuhinde IBC 2017 ni matwititie o mundu auge mbeca iria ara intend kuhuthira githurano-ini. We had to take that na tukirwo mbeca icio ri cikirwo in one account taru ni ndirikanaga nie ndari na ka account kari ga CDN na wikire mbia icio ciothe hau no ka account uria ciahuthirwo apparently dia apply ga hari andu othe wanyita tondu kiwatho ri ni kuri githimi kia mbeca iria njagirwo ni kuhuthira ngirugama MP ngirugama human rep ngirugama MCA ngirugama president no riu ri no gukorwo watho wagaga kuhitukio fiu tondu uguri wa kura ukoragwo we very prominent thini wa Kenya na koguo ungikinginyangira uge ndikugura kura ri aya mari mbeca nyingi cia kugura aikia kura ri agakirigwa atiriri then aiko nduramuhe hinya aiko no amuima hinya wa kugura kura ri then guthia atia na bunge ni maratuhitirie moto magiro ni kuhitukia watho ucio niguo tugie na andu mena wigiririki na andu mariendagia cera no ona riu mundu toni aramenya agoka aguthe Wanjiku kia matano ka kia meri no ne kura riu ona mawatho ni irrelevant we have a challenge there na abunge please especially aikoheria abunge maratuthikiria tuteithie ikuhitukia mawatho mamwe maya niguo Kenya ithereme na tuthie na mbere na Gathoni ne nderwo ngugeithie ni muiretu kana mutumia witagwo Miriam Gathoni Mrs Gakuhi ajira ni aratwirorera na njira ngugeithie muno na ni marakena ni nderetire turathi no na andu angi ingi manyandikire haha makinjira ni marerorera na ni mararumirira ni Gathoni aciothe marathie na mbere na gutwirorera na kurumirira ndereti muthenya wa umuthi kathi ndikwendaga tume hau na makiria horo wigie aikia akura gukorwo makihakwo twina watho ni urauga tutikahake mwikia wa kura no ni tukoragwo na njira cia kurumirira angikorwo mwikia wa kura ni kana kuri mundu ukuhaka mwikia wa kura ri twina njira cia kurumirira uria agirirwo ni gukinyirwo na taru twiragwo atiriri toni ni thiete workshop nyingi muno cia maundu ma maithurano twiragwo atiriri ungigathie muno atumia ni tu advise agwo tondu tutikire bia nyingi cia kuhakana koguo ni tugeragia ku empower no ici no riu ni toria tugaga cia muciti cio muno riu ici ni citukwaria kaingi ni tu empower go tukerwa atiriri thie ungikona mundu akiheana bia weri muhure bica tutume IBC tumuthite turumirire nginya tuke disqualified uguo niguo kwagirwo ni gwikwo because bribing a voter ni illegal na ni ona ndire ndahura bica na ti ati ndine ndakorerera andu makiheo mbeca no ni kuyuria atiriri uyu uraheana ri na muheo ri tondu ni karikaniro mauma nako ati ndakuhe meri ni ukanjikiria ri nima no koro ingihura bica undume ni uyu no akitwike uyu ungi ni agutwika disqualified no nuyo na ni ndeyakira ningi haro nene muno ningi na guku kwi Wanjiku. Let me tell you limwe tuikaraga haha nawe Gathoni mwina murata witu witagwo Harun andu makiaria maragia ta voters ni angels na aheshimiwa ni ngoma kana aheshimiwa ni angels na ke Wanjiku ni ngoma na ndirauga ngoma with all due respect no kuhuthira ndirahuthira in quotes tukageria kuonania uyu niwe muru uyu ni mwega. Do you know we are made kana turutagwo abunge ri umuthe mubunge muthende kana uri gathurwo no ko ni Karish kana mubunge wa Kasipul kana maguthura Aroko kana Boyd kana kuria kungi maguthura u kana u andu aya othe ri tuge giki gikombe ri haha niho Kenya andu makoma ikitio gikombe ngirathi-ini ino we all belong here na tu belongaga kundu gwitagwo Kenya na ithuĩ othe turi a Kenya githurano gioka ri umwe witu eruta ri o gikombe giki ri no nikio kiugaga no marenda na no matakwenda so we are really one na tiga no tucenjirie fabric ya bururi uyu mundu wothe agie na uigiririki na responsibility wone ati ni rucio ritu tuko tukianaga kawe muteti
kana we muthurani, because at times onaga atiriri taruri no thie njukia na njugia atiriri gathonire ni araheirwo 200 na ndirari hau akiheo neno niyo evidence niyo na no ucoke gukora tukihitania nawe tondu nake muikia waku ra kwiyuria atiriri agiririe ndie 200 niki mheshimiwa agiririe ndie 500 niki so it is an entire fabric ya bururi yagirirwo ni guthie gicenjagia na twitikire ati ni tuhitetie ihinda inene no tugarure kwaga oguo ri tugutura tu pointaga fingers mheshimiwa niwe muru nake mheshimiwa kauga Wanjiku niwe muru yet we all belong here uguo ngwiri uhoro wa ngirathi ino ni ko pick to pick agomwe witu tukamuruta akarutwo ta igongona tondu ni taguo nake agagiita mbeca aita mbia mwa muthurani undu wa mbeca ici amuitira ri andu meciragia mbeca ici igacoka ate tariu ri ask yourself turi na mieri 18 18 months niguo tuthie githurano kingi kinene na 18 months gathonire ni twathura mujumbe umuthi wahuthira millions hundreds of millions niguo athurwo mbeca ici agacokeria ku so twikaga njigua muikia wa kura akiuga ona ndaga kuria ciake athi kuria na wakaiya imagine ona ngwire kaundu kangi na gaka no tugukikaugirwo guku studio hatire na thina muthenya madathite kundu siasa kuhura uguo kwariria andu na my late father na kihurukia uhoro ni andu arite twakinya ri ngiaria andu makinjira mheshimiwa ni uraria muno ni uraria muno kirigwa atiri kamare na no rohoro na muhorani no na niki kirohorwo ri ni ndalanire kaundu kamwe andu ri matithuire kuheo bia na in fact mutumia umwe aginyira ajirire atiriri we mheshimiwa nui turaguthura ugeteithie can you imagine our attitude about politicians tukuaga ati uratwara mheshimiwa bunge ageteithie na gweteithia kari kuriku tiga kamushara aguthie oneri gweteithia kuu kungi ni kuiya so we have normalized bad manners na ru bad manners icire ninge mwahinyiririo ri mukanjia kurira kwi harambe ciekirwo Mount Kenya region gukira iria ciekirwo 2022 ni especially ni andu aria mari mwena wa mungethaniro hingo iyo harambe ukanitha harambe milioni 1,500,000 milioni 2 tota maundu maya turonire ona mbere no thinoguo ndironaga besha ruri you know na tondu nawe nuramukira besha ici ri kautarona besha icio ciena effect yani no ire kiherehe results iria mundu uyu uraruta mbia ri arenda results ihanona na riu no nginya akinyirire nginya results icio ciume we need to change na nigenaga muno ndoka inoro gathoni because the conversations we have here itu tutiukaga kuingirira Wanjiku na tutingagirira toguo ru ndirauga tutigirwo ni kuingirira mheshimiwa tiga ru ni haria mheshimiwa agithuka achoma tukamwira ni arachoma no uguo twaragia miario no gukorwo Ngai arehire undu toyo wa inoro niguo mitaratara na miario na mifango na programs icire igarure maundu maingi on the ground tondu things are not good na tutige kuhenania thina ti mwena omwe thina ni miena yo ithuothe ni twagirwo ni kugarura ni thengio muno kathi na ni ngatho nawe mwiroreri ni guthie na mbere na guikarania na ithwe muthenya uyu turi na umemerekia wa mwanya umemerekia wa guthie na mbere na kumurika uria mihango ya wikia wa kura irathie na mbere miena itiganite na no tugugucokia miena iyo kuria tukunyitanira na andiki aitu a mohoro o tugithia na mbere na gukuhiriria mathaa ma kuhinga ceceni cia wikia wa kura reke tambe tuikirie ni tugucokereria Mwaka wa 2015 ni twambiriirie rugendo
rugendo rwa kuya ndo itu mugambo guku Dubai marauga Inoro riture Inoro TV ikoreta thongoretie ruriri witu gitaro giki gia Kirinyaga tutigikorwo kinyete handu tukinyete tigane wirutire munene muno mweke ona gwata muci Kenya yothe handu ya ruma ni mwatwa mukirire ukoretwo uri gituge kia bata nikio mweri uyu turagukungwira na tugagucokeria ngatho we mwiroreri witu miaka 10 ya makinya ma uhotani ikeno ni nyonete gikeno motaro na mwago Inoro TV miaka 10 ya gukenga turi hamwe nawe. Happy birthday Inoro wawa na giki no kiambiriria ngwaci nyingi. Ordinary Kenyans are winning big every day with Jipange na View Sasa. Over 3 million shillings already awarded. You can also be our lucky winner. Simply subscribe to View Sasa from as low as 50 bob through paybill number 724-177, account number, your telephone number. Watch your favorite shows and you could be our daily, weekly and even the grand prize winner of 2 million Kenya shillings. Nikisema View, mnasema Sasa. View Sasa. The more you subscribe and watch, the more your chances of winning. Simply subscribe to View Sasa through paybill number 724-177, account number, your telephone number. Jipange na View Sasa. Subscribe, watch and get rewarded. Jipange na View Sasa. At RFH Cancer Center, we offer personalized chemotherapy care treatments designed to fight cancer's toughest battles while protecting your strength and spirit. Our team of resident oncologists and dedicated healthcare professionals are always by your side, day and night, through every movement, every question, every victory. You are supported, guided, and never alone. RFH Cancer Center, your treatment, your strength, your journey. Haya, leo tuna mugunda mwero Green Nut Gardens Phase 5 Matu. Mugunda oyo turakwenderia ngiri magana meri cash na ngiri magana meri ma 50 installment. Deposit na ngiri 50 balance ukareha na mwaka. Wira witu munene twigire ni kuruta andu ukombori-ini tukamatua komborithania na broti citu ciothe ikoragwo na ready title deed. Mugunda uyu haku muno na farana ni mugunda ungigura na rucio roke gwaka. Mr. Jenga, mugunda uyu ri wena title oproti na title oproti na title oproti na title Hore Dimo 0798 555 444. Nekewe taraire Mawega Company Limited, turning tenants into landlords. We love to share our cultures, and the one thing that unites us all, that celebrates precious moments, nurtures our Kenyan spirit, welcomes, and even inspires. Our language does all of this and more. The more the milk, the better the chai. Chai Kweli in a Brookside Dairy Best. Wajoeli niki tukire turia nime tuguthie na tuo o riu ndakeneo muthi kari junior ini nie ngwendaga kwigira gataito ka Brico Homes gutithiaga uguo kuthia ati ingikona atia Chitugo Paul Waiganjo. Christmas offer na Brico Homes ya 5% discount. Matu ne ngiri magana meri ma 50, Kamakis ne milioni 1, Juja Farm ne ngiri magana 5 ma 50, Mana ne ngiri magana 4 ma 80, ona kwa Chaka ne ngiri magana 4 ma 50, na kwa Nyahuru Gwakongo ne ngiri magana meri. Kwa horo makeria tuhure thimo namba 0721 077 077. Kana utoshare Jewel Complex Roysambu 2nd floor kurigani na TRA. Githeti ni ndagwa thati ugite o kugia na hinya na umiririe muno ndugetigire ona kana umake ni gukorwo nie mwathani Ngai waku ndi hamwe nawe o haria hothe urithiaga roho wa muhuthia niguo turagiire maundu
urageire andu maundu koragira nginya family. Kiumia giki tariki 31 mwaka uyu ni turumuke hamwe thiini wa rurumuka tuyo kiugo kia muoyo ni Bishop Michael Aderi kuma kanitha wa Christian Foundation Fellowship Church Kiambu kwambiriria thinasara nginya thaa 1. Kiugo kia Ngai nikio gicenjagia nginya araguri. Nyitanira na Reverend Miriam Githinji kuma kanitha wa Christian Foundation Fellowship Church Juja kwambiriria thaa 1 nginya thaa 2. Ndukahitukwo ni tafarirano ya mwanya thiini wa Inoro TV. We, kimwana, higura guku nyumba ni yakwa na ndurihite rent kana ukagura gwaku kwa Waraka Homes. Ati burotiko Kwa Waraka Homes ona guku uraikara nio manyendeirie. Nuno uri wiganire guku. Ukanga kuonia handu ngigura hatuike haku. Kundu ti kungi ni guku kwa Waraka Homes na mugunda niguo uyu turugamite guku Thika Kirima Mbogo kuria turakwenderia buroti ya 50 by 100 na 345,000 only. Nacio title nicio ici. Tuhurire thimu 0795 999 444 o ringi 0795 999 444 kana utucerere Ruiru Kamakis Naivas Building second floor. Waraka Homes wigwatire handu ngita haku. Jumamothi na tariki 29 wa 11 mwaka uyu harire igoro cianyu na meciria mwamukire ndumiriri ya utheri wa uhoro wa ma. Gitumi kira gitumite mwathani akorwo ndumite kuri inyui ni tondu thamaki wa Ngai ni wanjetie thi ino. Ambassador Kim wa True Assembly Ministry ni ndungate thuritwo na igatumwo ni Ngai na ikamurehera kiugo kia Ngai ya gutuma mucenjie migendere na kumwariria guka gwa keri kwa muhonokia Jesu Kristo. Koguo ti kweka kwatumire twetwo Ngai ni ari na wira wake wa kurutwo na wira ucio etete ithue. Ni Jumamothi ya tariki 29 mweri uyu kwambiriria thaa 1 nginyagia thaa 2 cia rucini thiini wa Inoro TV. Muriega njitagwo Peter Gicuki, Chairman Top Carers Kenya. Ni oi aikari aingi a guku Juja magurite